يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو حبيب الذي ترجى شفاعته Juara dijadikan udah dua lagi. Oh iya. Engkau kenalkan kami ke sama ya. Oke. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya salli daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa حبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتهمين Bahasa Indonesia dong, bareng. هو حبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتهمين مولاي صل وسلم دائما أبدا
kenalkan kami pada zuriat Nabi, ulama dan kiai para pewaris Nabi. Engkau menata coba tentang ajar salawat, menghadap kita sama dunia hingga akhirat. Akhlak